Kubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member Jong Kejaintia Hills Autonomous District Council Ubat Thombor Shiwan habaya keren berkilat pathai kubor mentakasngi galai potrik unailur ulaong magajingwan tur jong kaseng VPP hakmat ke kerdom jong office terekam ke council kadega jingkmu jong ki shimet ban penpau perthai ya kerkom terekam jong ki Ubat Thombor ulaong bagi dikot ke VPP kimdai ki sengsan perthai henrei ki dei kum ki seng halang Shisho Ubat Thombor ulaong ru balada ki dikot ke VPP ki wan man ka sngiru lada dai ban yo tulop ki nong tre jong ke council ki niyo abek bat lada kim wan ru lada tho ban yo ki nong tre ya ke tulop ki niyo abek hi badu laong baga jingwan persya jong ke VPP hakmat kerdop jong ke JHEDC kamdon jingmut namar baga council kala tim yala ka jong ke kamram na kaliang usi ya mula ongru ba imat ki dikot jong ke VPP ki tip kambha lada dai ka por ban pelat pisano ke sarkar jelas ke district council bat kani kala long kum bakila sma tang ban yo pen i sho pat ba bat balu la pentip ru ba yamenta ka pisan ka benta ka tulop jong kinong tre ke JHEDC kalajan yo bat kam dai ne ke jingle jong kinong elam ke VPP Henry dai ke jing tre sitam jong ke executive committee ke council la benrap Ubat Thombor tu kadai ke kam ke jong ki PTV begini ki VPP ki kwa kamlo ban popularize ya kataga kontrekan jong ki aku dengan i jeng Indonesia kimdai ki politika party ini kita ngila ban kita ki kinja NGO kita ki pressure group bagi syuan ketua office lada ki one man ke sengiro lada daiban ya tulak ni ya be lada kimwan ro lada daiban ya ni ya be katu kejing wan jong ki kam mentoi ero semut bekin dai terhang tu le isyong tu ban lada ngidan pisah ni ai tu lo lada demdan pisah lada ki wan man ke sengiro ni laban lai ya hatu kejingwan jong ki ka don kasiso ini mentak yakinong tre ngamla ban ong kasiso ni tampakat stip committee kam simre ban ong ba kejingwan jongki di tang bakiwan maki ngin sim serius ngin le approach ke government bandawa ya ka ba share jongi le da kimwan ro kata ka de ke kamram ko jongi ngali imat pi kini ki pra kitip bagi don ki bulu ki ban di budin te mar sulah jan pelak pisah ke state government maki kinwan be isa de sekomsin kitip ya kata semam kisah semah memasuki tip balajan lak pisah kikal awan pen isa mar ba bangin late mangi baik mentang la late mangi la ya pisah kata sekat mut lajan yo kelajan gala on the way na le boleh upra na mana saya no fin late pra galak kani ko late mangi ke state committee ke nilai ai nomor ingla ka di ulitar ngla submit ke government kadang pelak kakat badai ban pelak ke di maki kila tip ta mentai mat ka jahaskan ya pisano ki pen i chwa ban wan kata pisah ki kwa i kata ka jinglong jongki ba chopai da ba de ki jongki ba sa ya pisah tu pio iba kani ka nomor ba kalau tu pio iba kani ka dei ka sibenta ban politicize kani ka issue jonggi nong tre jong ka district council da ka VPP Emi kata te kimla ban lai hendai lada katu kedai kejes nutu ki jong kinang tre hapo ke council jong ngimla ban ong tang badai kinang tre jong ni ngila ban ban ki le ban ong ki 1% ya tang ti 1% kidan la ka jong kejing nutu le tambah hak jing ya i jong ni kumbolong himanta ngila ban ong ba kidan ni kinang tre jong council kiba peli ngimla ban penrem ya kini marki don kami ya betulap kini banyak betulap ya regular deh tapi kim ban ong hangiro kila ong Henry ni la kerkam kata kebuat joni Henry kila bat ki asulap bat ki BPP ke bikin sim kebuha ke kerteng joni BPP ban ai ke pressure ya step committee ban belak bisa kisim nak kata ka kacan hak ke kerteng joni BPP ban ai tulop yaki riban ong ban makin ai ke jeng kersannya ke pipi ta kata ngamnut ban kam lahir ban tikum
benai Kapoi kumba katno bisa. riu puluh tam sebenarnya sedikit. Te kani ka berpiong ba ka sarkar ka lajan ban pelaj kadai kini ki royalty shares ni. Royalty not au major banu minor mineral. Hakini Kumba katno bi expect ban yo na ka sarkar. Ni ni ka share jo ni sha kadang bun tang ba namar ka state government kam ju pelaj baro berketuga ka pisah oleh deputy sai. Andai ka pelaj kat kum ke jingdon pisah. Tementang expect ban yo kum tai kan riu kan yo. Kebalai bala proses kita ban pelaj na. hakini ki nyu bona ki ba ki no tre ki tulop ki yo tulop na ki ulang ya, ki senang ya. Dia mengi temekir lah ya. Melong kum ta ban yo tang ki membar ki ta. Don tang ki benai ni ai tang ye ki ni la badu mengi. Ti kamut ni ki council assets ki ba ka district council kala don kamut ka council kamla ban generate revenue ban to meet that salary expenditure. Kai ga jing bai de ba. Melata lahi temba sangi stasi jang tiam long ban la ta. Mar fikti bi ki penar ka ong ki bam ki yang rim. Video sengam kata tentit. Cuma ngidan ki forest ngidan ki dum. Ka di council jangi ke babun kerhai ki dum ki Jakarta babun lah. Jadi dangi benda kita kita ni kata ni ki bang la ban generate ni rei ban ta tempat tadi apa do ban la do tapur ke. Ki nai dia keren ni kiting la politik jangki. Kisim kamtam hajain tia kisim advantage hakan ni kaji. Tang kan ni jadi tu. Kim don ni koi pagi isu. De tang akan ni kaji duk tu la politik usul. Kumba ong menai belajar ke Asian Embassy. Tolong kisu kuat ban peni supaya ba bagi ki ejat benri. Nak kata kejeng duduk. Tengah ngapat ngas tu la ta kai kanu la ki kimde ban sulit peni tang akan silban bagi kuat ban ya tulop. Kede ban Sri Lanka kede ban ai pressure state government ke. Cuba mental ada ka share ke ni kadang dan sanpol repu kuro. Tikide ban ya ai pressure state government ke ban pelaj bora betul. Te makipat dia kata kim dan bor kim dan ni ban likran se government kisuli sengap share tak no kinja mentah buna. Tang ita kelati belajar laj kisah pelik ipat style. Oh lajar ya tulap kinang lagi niki ipat ban. Tidak. Betul sini yang so. Kelang lo kontavi.